vaš komentar današnje utakmice? Pa dobro, sigurno da rezultat dosta toga govori. Mislim da smo znali vrijednosti Zrinskog, a znali smo i naše vrijednosti i sa saznanjem tih vrijednosti mi nismo mogli drugačije igrati nego pokušati jednom defensivnom varijantom stvoriti neku pretpostavku da možda krenemo na kontranapad, eventualno kazniti. Međutim, mislim da smo dva gola prva, pa rekao je poprilično najbolji, to je fudbal i tim golima se ne smije gledati u zube, jer na kraju krajeva za golove se igra. Mislim da je to poprilično poremetilo dalje tok igre, ali mislim i bez tih golova, vjerovatno bi Zrinski do kraja utakmice slomio naš otpor, jer čini se pak da je evidentna razlika između ova dva tima i ja zaista čestitam. Kolega, vaše pitanje eventualno za gospodina Aspatića. Vaš komentar utakmice. Dobro, Čelik je nama inače u dosadašnjem dijelu bio dosta nezgodan protivnik. Zadnje 3 utakmice nismo uspjeli pobijediti. Ono što sam ja očekivao, sigurno i to se i danas desilo, da će Čelik sigurno pokušati jednom organizovanom, kvalitetnom igrom u fazi odbrane pokušavati osvojiti naše napade i na kontranapad pokušati doći do nekih prilika za gol. Međutim, ipak uspjeli smo rano povesti i iz prekida također taj drugi gol i sigurno da nam je to u mnogo čemu kasnije u dijelu utakmice olakšao posao. Na kraju mislim da smo zasluženo pobijedili i ovim putem želim i da čestitam svojim igračima, naravno Čeliku da u narednoj utakmici da ima još više sreće i da se vrati tamo gdje je mjesto. Ne možemo da ne spomenemo 53. minutu kada ste rezultatirano ostali bez Nemanje Grubije, vaš komentar te situacije. Gledajte, još ne znam šta se desilo, mislim jesu li bila 2 žuta kartona i crveni karton, da je bio poslije toga, ali sigurno u svakom slučaju da ne može se, ako je bilo nekih prigovora ili nešto, sigurno da ne možemo se tako ponašati. To je sigurno, ali opet, kažem, opet smo u tom drugom nastavku utakmice smo opet malo, mi imamo dosta opet iskustva, uspjeli jednom pametnom igrom sačuvati to i čak doći do tog 4. gola. Kolega, vaše pitanje? Možda do trenera Čelika, igrali ste sa ekipama iz vrha, Sarajevo, Željezničar, Sloboda, mala ocjena Zrinskog u usporedbu s tim ekipama. Dobro, mi smo stvarno igrali dobro protiv svih ovih timova. Možda i danas ovo rano vojstvo Zrinskog nas je malo pokolebalo, ali mislim da moji igrači nas nisu bili na trkačkom nivou kako su bili u prethodnim utakmicama. S druge strane, ipak nema puno lakše igrati u Zenici sa Sarajevom, sa Željezničarom nego protiv Zrinskog ovdje, tako da je to teško uspoređivati, ali mislim da Zrinski ima dobre izglede da nastavak prvenstva zadrži lidersku poziciju, ipak gdje se može neke stvari bolje nego kod drugih timova. Mislim da je i samopouzdanje kod Zrinskog puno veće, s obzirom da su igrali ravnopravnu utakmicu u Ligi prvaka, gdje su vidjeli da mogu igrati sa boljim jačim timovima. I to je potpuno drugačija varijanta nego recimo biti u jednoj ekipi kao što je moja, gdje je to potpuno novi sklad, gdje možda nije mjesto i prilika reći, ali zaista ne osjećam više zadovoljstvo, jer došao sam pod reolom da pomognem klubu, ali znate kad nekog zovnete tamo mogu da pomogne, a usput mu okrećete leđa, onda jednostavno čovjek dolazi u situaciju da pita čemu sve to. Mi nemamo neki veliki fond igrača, problemi su evidentni, ali kažem da uz jednu dobru, rekao bih, organizovanost, uz jednu dobru potporu svih ljudi i motivacijsku i drugu, da bi se neke stvari mogli napraviti, ali ovako ako bude i dalje, mislim onda da je po meni ipak ovaj tim bolji segment trenutnog stanja u klubu i koliko se dalje nastavi, mislim da je apsolutno besmisleno. A što se tiče Zrinskog, zaista želim puno sreće kolegi Marinoviću i Zrinski na dobrom putu da sve ono što se priča da i opravda, u stvari opravda.